دقيقة. الو. جوج المشاكل الاغلبيه كيلقاوهم اللي كيكونوا كيدوزوا ان انتروتيان تليفونيك، يا اما الودنين كيتصمكوا بقوه الخلعه وما كنبقاوش نسمعوا مزيان، اولا ما كتفهمش شنو تقال لك وكتحشم تقول راه ما فهمتش. انا جبت لكم الحل اللي يقدر يخرجكم غير مؤقتا فواحد 4 ديال الجمل. ميرسي، ne quittez pas. الا كان كيهضر بالزربه هذاك الانترلوكوتور اللي كيهضر معاك، هذاك المخاطب ديالك اللي كان كيهضر بالزربه وما عرفتيش شنو كيقول، تقدر تقول ليه هذه الجمله: باردون اسكو vous pourriez répéter plus lentement s'il vous plaît. يعني واش واخا تقدر تعاود متقل شويه. باردون اسكو vous pourriez répéter plus lentement s'il vous plaît. Le nom, s'il vous plaît. الا ما فهمتيش شنو قال وما كرهتيش يعاود لك ديك الجمله بطريقه اخرى باش تفهمها: Est-ce que vous pourriez reformuler votre phrase s'il vous plaît? Je n'ai pas bien compris. يعني واش واخا تقدر تعاود الجملة ديالك بطريقة أخرى ما فهمتش مزيان. Est-ce que vous pourriez reformuler votre phrase s'il vous plaît? Je n'ai pas bien compris. Je vous écoute. إلا ما كنتيش كتسمعوا مزيان. Excusez-moi, je ne vous entends pas très bien. Est-ce que vous pourriez répéter s'il vous plaît? Excusez-moi, je ne vous entends pas très bien. Est-ce que vous pourriez répéter s'il vous plaît? كنتعصب. إلا كنتي كتسمع في لابيل ديك ça grésille un peu, j'ai du mal à vous comprendre. Ou là, ça grésille beaucoup, j'ai du mal à vous comprendre. Ça grésille هي زعما كتسمع ديك ما كفهمتكش مزيان، كتسمع داك التخرشيش ما فهمتكش شنو كتقول. Ça grésille beaucoup, j'ai du mal à vous comprendre. Merci. Au revoir.